Aze ngikutshele lapha ku-MKP how la political party operator kanjani. The reason uhlezi uzwa kuthi uZuma enginabantu asebaxoshile kunabantu asuke sebadilizile is because uZuma nabo the time esuke ba-appointa labo bantu labo usuke batshelile ukuthi mfethu ngeke uzube kuleyo position isikhathi eside because angifuni abantu babe comfortable kwama position abo because bayathengeka. Kwipolitiki-ke leza se-Stellenbosch zawuqhumisa u-brown envelope mfethu yabo. So once waba comfortable wahlala kwi-position eyodwa for isikhathi eside uzo-end up usuthengeka njengojabulani Khumalo nabo-Floyd Shivambu mfethu yabo. So ngibuza into eyodwa mina ukuthi bonke labantu labo uJacob Zuma hlaze ehleze bagxoshe behlise badiliza like why noyedwa why kungakaze kube khona even oyedwa oya kwi-media noma ayela kwilo ku-social media mfethu afika asho ukuthi awuZuma usenze lima euzuma samsiza 1 2 3 4 5 buka manje usuyasixoxa bonke laba abantu badilizwe ekhundleni baxoshwa laba abantu bayivalele imlomo abakaze ba-challenge uJacob Zuma because bayazi ukuthi by the time umuntu esuke appointwa kuleyo position asuke efakwe kuyona usuke etsheliwe ukuthi it's a temporal thing. I-structure se-MK siyakhiwa mhla kwakhona ilontuza esiyiwinayo because okwamanje asikwazi ukuthi khona abantu esingabathemba because lezi se-Stellenbosch zawudlalisa u-brown envelope mfethu yabo. So like if ngikubuza i-MK sikwenze ngani Slima mfethu like ongichazele nje uthi yilethu wena ngeke angikhulumi nalaba abangayivotelanga iMK ngikhuluma nalaba abayivotela iMK abathi bona ngeke basayivotela. Like how can you say MK ngeke usayivotela? One, siphethe uhulumeni we-GNU ongenzi lutho osiphuzisa amanzi angcolile osiqedela ugesi each and every day ucreator i-unemployment rate iyanyuka under leadership ye-GNU instead of ukuba ngabe iyadropa because babe sithembisa amathuba emisebenzi. Lapho wena uzothi ngeke usamvotela umuntu ongaphethe lutho, umuntu ongaphethe lutho osayikhankasela nje ukuthi abantu ababeka ithemba kuyena. Hayi come on bafethu anisebenziseni imiqondo bafethu ayekeni ukufunzwa nge-MK ukuthi nizonde unganasi isizathu esiphathekayo uyizondiswa yini iMK ngichazele nje isizathu esisodwa esizwakalayo ngizokusupporta ngithi hayi noqinisele ngiyasizwa isizathu sakhe akekho nesizathu esizwakalayo uyizondela ukuthi uqashe uDuduzane wamenza uDeputy President yini wrong lapho uma iqashe ingane yakhe.